Este día queda huésped de honor na Dateline Teleradyo si June Marquez, antes miembro del board na Samselco. Durante la entrevista con él y con el abogado Manuel Mamawag, y habla si Marquez kay posible tiene conflict of interest. El presidente del board del Samselco concierne el plano para vender con el propiedad na privado compañía. El me extraña porque a principio alagan na barangay del presidente del Samselco, di Sahi. Nasisahi pati mga nunyo, pamilya man. El proponent para comprar con ese, nunyo man. Na porque alya pa kaya prinsipya. Na, pero, ya pregunté ko na kay uno yung empleyada na ISD, Institutional Service Department. Abale, justo sa serie, asi kami. Nabale, ya anunsya si. Ya anunsya daw na e-media. No. Oh, na yung kami uwi. Na-question na también si June Marquez con el conducta del Information Drive y referendum niya sa Samselco na Distrito 6, donde incluí el barangay de Talugsangay, Talabaan y Arena Blanco. If you are going to conduct information drive and referendum in 10 districts, that is a lot of work and there is a lot of expenses to be incurred. I-approve din yung resolution, yadali ka ninyo budget. No sabi daw le si chine budget, pero sabi le chine daw board resolution. Sabi na i-approve si. Having a resolution still needs the approval of NEA. Otherwise, that activity becomes illegal. It's not allowed. Now, as you research, Yaleo el Presidential Decree 269. Habla ya que necesita para vender propiedad, el Section 36 specifically, habla que necesita el consentimiento del entero miembro del cooperativa. Asigun con Attorney Manuel Mamawag, el plano del Samselco para vender con el terreno del cooperativa necesita el affirmative vote del todo mga miembro. Speaking of this law on the creation of national electrification, until and unless this particular provision is amended or repealed, then this is still an existing provision. This is still in Yeah, force. and it never mentioned about the conduct of a particular political exercise called referendum, but just an affirmative vote, okay, of not less than majority of all members, no? Simple majority. Del otro año aproba el General Assembly del Cooperativa con el Investment Management Contract o IMC, un modo donde el privado sector paga el debe del Samselco, después el privado sector amo el reemplazar con el management del Samselco. Asigun con June Marquez quien pirme ta planta kaso con el mga opisyales del Samselco, posible emprenta otro problema kanda Omar Sahi y miembro del board si Mano si Bala silang sila con el investment management contract. Mas prepiri si Omar Sahi, el miembro del board del Samselco, para vender con el propiedad del cooperativa na mas temprano entrevista con él. We can consider that act as if you are subverting the will of the consumer member. Because that was taken during the assembly meeting, and that is the desire of the owners of something. And if you are not going to follow what was agreed, that can be considered as prejudicial and inimical to the interests of the cooperative. You can charge them. Gilbert Manuel, Dateline Zamboanga.